Dobro jutro. Evo, spavanje sam preživeo. Fino je bilo. Onako malo hladnjikavo, ali dobro. Sada znači sledi pakovanje i nastavljam dalje prema Logarskoj dolini. Evo kako izgleda zora rana. Sada je tačno 5:15. Kravice su tu. Pa gledajte ovu lepotu. Evo, napuštam veliku planinu i polako se sada spustam u mjesto koje se zove Luče, a zatim dalje prema Logarskoj dolini, gdje će biti moja završna tačka. Sada moram malo na snagu. Opa. Evo ga. Odavde do Logarske bi trebalo da imam 17 km. Evo je reka Savinja. Bistra ko oko.
Baš je fino za vožnju, hladovina, sveže, još sunce nije prešlo na ovu stranu, asfalt je fantastičan, nije neki uspon, tako da pravo uživanje. Evo i ovdje jedna usputna stanica za odmor, za kaficu, za pivce svakako. Još nije sunce izašlo lepo kako bi došlo do izražaja njena boja. Tirkizna je zelena. A ono što sam rekao kako sam saznao za Logorsku dolinu, sasvim slučajno. Vozili smo asfalt Ljubno ob Savinji, asfaltirala se neka cesta gore u onim brdima i ja vidim onaj znak Logarska dolina, bravom boje. Naravno, bravom boja znači neko turističko mjesto i neka znamenitost, eto. I onda ja utipkam da vidim gdje je šta je i ubrzo posle toga pičim tamo. Jednom sam bio biciklom, ovo mi je drugi put da idem i možda autom isto 4-5 puta. Baš je prelepo. Evo, naišao sam na jedan izvor i sad ću ovdje da zamenim vodicu. Kak je hladno. I stižem. Evo, vidjeli ste, tu se plaća ulaz za auta, motore, autobuse.
a naravno za nas bicikliste je besplatno. I evo, to je ta čuvena Lednička dolina, Logarska dolina. Znači gore na kraju je onaj vodopad Rinka. Njega ste vidjeli u mojim prethodnim videima, tako da sada neću da idem gore. Ovdje malo da snimim, neka kratka pauza i onda idem nazad. Evo ono što najviše volim kad nađem ovakve potoke, da lepo dođem. Kako je hladna je. Da se dobro umijem. A boga mi i čista, pravo čista. I to je to što se tiče Logarske. Krenuo sam nazad. Sada je teren na mojoj strani. Blago je nizbrdo. Uživancija. Ovdje mi se zatvara krug ove vožnje. Jučer sam išao znači na Zarje i tamo gore prema Velikoj planini. Evo, pošto je ovo ista trasa nazad do mog mjesta, onda nema potrebe da snimam dalje. Znači isti predjel, isti put. Nadam se da vam se svidao snimak. Veliki pozdrav od mene, do narednog snimka.